जिल्लाथु चतुर्दशी खुनु सोनिगालिसे पहाडी जिल्ला फागुमिटु गुदु पहाडी लाग्या चन्द्रमान कथ बसन्त ऋतु सुरु जुई छनिन्य होली मितेगु चलन दुसा तराई लाग्या थास बसन्त ऋतु या नापंगु दिने मेलमिलाप सद्भाव सहित तिथि रंग इला होली मितेगु चलन दु फागु पर्व या अवसरे परम्परा निसे सरकार सार्वजनिक बिदा बियावे चोमुदुसा ज्यापु समाज यल या 16 वडा कलाकार समिति लगायत फागु मितेको लागि ज्याजो यागु ख
कुछ कुछ काला चित्ता छंगुलो खना